Učimo se malajščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Bekas makanan. Posoda za hrano. Kotak makan tengah hari. Škatla za malico. Beg simpan makanan. Vrečka za hrano. Beg beku. Vrečka za zamrzovanje. Pembalut plastik. Živilska folija. Kerajang aluminium. Aluminijasta folija. Pantry. Shramba. Kabinet dapur. Kuhinjska omarica. Laci dapur. Kuhinjski predal. Rak dapur. Kuhinjska polica. Rak rempah. Stojalo za začimbe. Klip beg. Sponka za vrečko. Sabun pinggan. Detergent za posodo. Detergen mesin basuh pinggan. Detergent za pomivalni stroj. Mesin basuh pinggan. Pomivalni stroj. Spen pinggan. Gobica za posodo. Berus pinggan. Krtača za posodo. Berus gosok. Krtača za ribanje. Ped penyental. Čistilna gobica. Rak pinggan. Ocejalnik za posodo. Sinki dapur. Kuhinjsko korito. Penapis sinki. Cedilo za korito. Tuala kertas. Papirnata brisača. Kain pembersih. Čistilna krpa. Tisu pembersih. Čistilni robčki. Semburan pembersih. Čistilni sprej. Botol semburan. Pršilka. Sarung tangan getah. Gumijaste rokavice. Tong sampah. Koš za smeti. Beg sampah. Vreča za smeti. Tong kita semula. Koš za recikliranje.
Tong kompos. Kompostnik. Penyapu. Metla. Penyodok sampah. Smetišnica. Kain lantai. Talna krpa. Sabun pinggan. Kerajang aluminium. Tong kita semula. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.